Yan konyak manuhan, naga manuhan, sopra apni ke man pyar dias na, morom dias na. Takan iman kushi apni ke pishi kushi paye apni la video ke na comments te bi aru video kita ola wo ina comments kan bi pishi koi na. Apni eko kobo last te. Ai tia to moi ki ko. Kana the rukhi. Kana the lukhi থাকিবে, কানাই কৰি থাকিব। কানাই পঠাই দিব। ঠিক আছে। ঠিক আছে। Hello guys and welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. I'm also doing fine by the grace of God. Aji ekdam khushi din ekta ase. Konyak naga favorite Don Williams logode. Aji moi olop taila upcoming music video opor de aro taila so far taige support korla. Amnian bra support kora subscribers kan viewers kan aman naga manuhan konyak manuhan bra. Amian naga manuhan bra taige kiman support korise idu opor de taige olop question hutibo. Tai life kina change hoise idu taila music video opore tai recently taila video bishi viral hoise idu opore taige ekta duita question hutibo aro taila upcoming video kitia aro kinaga ase idula opore moi taige question hutibo amnian ke first idu chanai dia ase to amni time dia karne bishi khushi paise to amni la music video to upcoming music idia ahulela music video to amni kina chahe se ai itia to video bi ponabole ase kana khan bi ponai kina ase holi bi moi time na pa pra itia lukhi ase holi bi moi itia moi laga etu choka etu pona khatam biji de to aru ponabli ase to idia kon isina very soon ahibole se tala music video to kana bi nutun tai bar banaise tai aro tala wife tajun ba panaise to Konyak Don Williams la wife aur tajun ma melaina panala kana ase to amnan bi excitingly rukhi thakibi acha to so far itia tak to amian konyak manuhan naga manuhan sopra amni ke man pyar dias na morom dias na takan iman kushi amni ke pishi kushi paye amni la video ke na comments te bi aru video kita ola wo ina comments kan bi pishi koi na to amni ke manuhan bra ina kushi pa do amni la life te ko change anisina anane ai change to kila na thakibo thake aro itia sob pura tol William koikena mati ase holibi tol to murise koi oi Don Williams to holibi chehra ke koise neki amai sabte aro itu logote milabলে kanapi itu hisabte ponabole olai ro osa ase ponabo ekko chinta nukoribi kana to pura ponai kina ase holibi moi time na pa prahi olai tia nai acha thik ase tai ko ase Konyak Don Williams ase tai ke naam dise holibi original Don Williams no murise ko ase holibi tai thaka do chehra de ba nohile alakte nemililibe kana de ro tai paratak Don Williams la vibes to anibo koina idu kotha amni angibi chanai de ase to ko anisina amni ke Konyak Don Williams naam dia do amni ro khushi paina na pai ai pisi kushi paise ro kushi to kila na pabo kushi pai ase itu nimite itia bi itu nisina ponabo bhabia ase ঠিক আছে বেশি খুশি পাইছে তো ভিউয়ার্স kan ge itu koi dia ase taila vibes to Konyak Don Williams ko anisina Konyak Don Williams la vibes se anibo achieve sabi head pe itu Konyak Don Williams ba muke lagawole dise aji karne aur tai bi notun ekta kinina ase de to amni la support tikhina amni khan la love and support tikhina tai bi ekdam khushi ba sabina ina kan bi kini ase na aro public ekta ase holibe iman interest music te na idu do kilo do music te barrier nai music te do educated uneducated public or minister or officer nai do music te do awas te nichula mon de ki bhamna guri itu olai do hone noi to amni ahibole la kana opore olop ekta duita khota ko amni bar panai la kana opore kinaga la type la kana ase meaning khan olop ko ai kana to pone ase holibi itia to itu koikena kana to tikhable to nohoy holibi duniate amakhan to 18-20 nimite ahi ase holibi amakhan dunia bla kitia jai jabo alak jagate holibi amakhan chalebi itu to sob pura tikhibo nimite ponabo bhabia ase acha ঠিক আছে itu ase taila music nutun kana kana kiman panai na ase nutun chata nisina ponai kena acha
kana charta banai na ase holibi time na pawa inaka ase de busti de do kilo le tai do only bread owner ase tala gode ido ne pachabi nai tai do tai aro tala wife tai juni ase na khore ido ba kam sam pura tai wa khore management kan kuri ido ne time na pawa video na banala ase kana do already charta banai na ase rough to itia recording de chawole mujun plan kuri ase to very soon idu bi ani dibo to itia kobole ekta last question do ki ase bole do amni ke support kura khan amni ke kushi pa khan ke ki ko munjai aman naga manuhan ge মই পুরাটো কি কব হলিবি মই কে সাপোজ করা খান কি বি সব কে থ্যাঙ্কস দিয়াহি আছে ঠিক আছে আৰু ইটোই আছে ইটো ওপৰতে কি আছে না হয় কিমান জন তাইকে সাপোর্ট কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কোয়াছে আৰু মহিলা সাইড পৰবি পিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বিকজ আমনে লা সাপোর্ট থাকা নাই বলে তো তাইলা লাইফ তো আচিটো ইনা নহলে থাকা না আমনে লা সাপোর্ট থাকা নাই বলে তো তাইলা খানা দো ইনাকা ভাইরাল নহলে থাকা না হলিবি তাই ইনা মিউজিক তে ইন্টারেস্ট হোৱা দেখি কিনা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰাফ ভিডিঅ' একটা আপলোড কৰিছে ইটোকে আমনে একদম সাপোর্ট কৰি কিনা ইটো আৱাজটো ষ্টুডিঅ'টো চাইনা বনাইলে বেছি ভাল হ'ব কোৱা নিচিনা মই যোন একদম ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনা তাই এবাৰ ওলাইছে সব ফিনান্সিয়েলি বি তাই ওলাই কিনা ইনাকা মিউজিক ভিডিঅ' বনাইছে মই যেন এইটো পিছে এইটো কানাকে আপনি লাভ এণ্ড মোহব্বত ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে না এইটো কাৰণে পিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আপকামিং ভিডিঅ'জ কাৰণে বি আপনি ৰেডি থাকিবি ভেৰি চুন ওলাবলৈ আছে তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আপুনি একো ক'ব লাষ্টে এতিয়াতো মই কি কওঁ কানাধি ৰখি কানাধি লুখি থাকিবি কানাই কৰি থাকিব কানাই পঠাই দিব ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই